ما پارٹیانی انجمنانی انجمن تاجرانی پی ایم اے ہے بار کونسل ہے ادھر سے سنگتانی محنتوانا مرچی سجے ڈسٹرکٹ کیچ ہے درسی عوام و نمائندہ ادا مچاں آئیے وجہ شیں کہ مارا یک سکیہ گتا او آ سکی ہمیشہ تگا کے تربتا یک بری پدا میں چکانی چسکنگ او اغبائے برائے تاوان کستے یک سلسلہ شروع بتا میں آ جنجال وتی جاگا کہ سیاسی کیسے جاورانی ما آماچاں ما آئیے زیادہ نبرا ماوتی پریس کانفرنس تہنا گو اغوا برائے تاوان سرا ایر کنا کہ میں فیصلہ ہمیں بودتا سنگتا انچو کہ شما زانے واجہ آجی یاسینی خاندان بی بی یا واجہ گلجانی رندے خاندان بی بی یہ دوئے خاندان سکے پرم نے او شائستیں او کاروباری کستے مردمان خاندانا او میں دوگنڈو اسیب یاسین کہ آجی یاسینی کیسے یعنی بچے شاہنواز گلجان کے واجہ گلجان رندے کیسے بچے گوستگیں لاتے اب تگیں آ برگ بوتگاں او گو بے شرمیا امین چو زر لوٹگاں ہاں کہ معاشمائی درسی انجمن والا وتی جائیداداں بدیاں انچو زر را ما جمع کت کو نکنا ای اولی واقعہ تربتے کہ ای پیمانہا ای زر لوٹک بوگا ہم من چونکہ ای تمامی کستے جہل و برزیانی ثابت تگم ما چوشیں لوگ یلا نداتا چاہے انتظامیہ بوتا گا یا سرکار دگے ادارہ ما ہر کسی کے رشتگن کہ وجہ ای دوئیں گنڈوانا زمین و ایر نبک کے تگاں نہ آسمان اشتگاں آ امیدہ ہاں امی علاقہ تو کہاں او امین چو کسی آ بولنا کہ انچے نمبران ٹیلیفون کا نگائیں کہ سرکار واسطہ اچ پہ میں مشکلیں نہیں استیں بلے ما ہر دم کا اشتگاں ہر جاگہ اشتگاں مارا نا امیدی بوتا نہ صرف ادا بلکہ ما کوئٹہ ذمہ داری مردمانی گمگا پتران کتا آہنی گما دس بندی کتا کہ وجہ کیچا ای کاروبار پدا شروع بوتا کیچ کسی علم و ذاتے جا گئیں شائستہ مردمانی جا گئیں کاروباری مخلوقے جا گئیں کاروبار وہ ساری چماچی پچ گرگ بوتا بلے نم میں اما کے غریبی مردمی دکانداری کا نگائیں ٹیکہ داری کا نگائیں یا وہ تی روچنگ واضح نگائیں آئیے اگاں چکانا اغوا کنک بی بی برک بی بی تے تو بزن آج لوگ تو کا یک آسی روک بھی تے اور ما ادھے انتظامیہ وزیر اعلیٰ صاحب آرہ ہم ما اپروچ کتا ما آئی جی آرہ ما اپروچ کتا آئی جی پولیس آرہ ادھے انتظامیہ آرہ ما اپروچ کتا نو ما باز تنگت کگاؤں نو مرچی ما شمارا تکلیف داتا ہی پریس کانفرنس واسطہ ایمانداریا میں کوشش بتا کہ ما یہ مسئلہ رہا گو گپ اترانے ذریعہ حل بکنا بلے ما ادارچی کے خاندان مردم نشتگاں ڈاکٹر فاروق صاحب نشتہ آجی یاسین صاحب نشتہ خاندان درسی مردم ما درس یکی خاندان مردم اچ کسی سے دومیہ جدا نہیں ما آخریہ درس مایوس بتگاں کہ ما ارجا گیا رواں مارا آ کسی نتیجہ رسگا نہیں او بلکہ دیگے ٹیلیفون نہ ماہ گائیں کہ وجہ اگر شما
مارا زر ندا یہ زمانے انچوشت 2013 نہ ساریا ما سرپت بان کے مرچی جدیدین دورے یہ جدیدین دورا ٹیلیفونانی ٹریس کنگ آہنی لوکیٹ کنگ اچ گرانے کارے نہیں بلے منظانی پرچہ کیسے یا وقت کیچے کسی آلات چونہ کیسے شرنیاں نو مزید آہنا خراب تر کنگ لوٹاں پرچہ مرچی ای مجمع قیدائیں ای کیچے درسی مکتب فکر مردم گونا ای درس کے درہ ہاں گڑا سرکار واسطہ مشکلات پیدا بھی میں واسطہ مشکلات پیدا بھی او مانگو انتظامیہ وزیر اعلیٰ بلوچستان او اندگے ادارہ اپیل کئی کہ دلچسپی بزورا اگر کمو دلچسپی زورتا نو زیادہ تر دلچسپی بزورا تاکہ میں گونڈوانی بازیابی بھی بیتن تگات او ای لوگاں کے مرچی بارے چھوڑ اب تگیں واب نہ کپگاں ہاں آہن اللہ آرام بدنتے او ماں یکبری درسی سنگتانی کے شما نشتگے انچو کے واجہ کیسے میر صاحبہ نام گیتا ماں درسینانی کیسے منتواروں او مائی دوئیں خاندانانا آجی صاحبہ را واجہ گلجانا را یقین دیاں کہ کیچے درسی مردم آہنی گوما آواراں آہنی غمہ یجا گہاں آہنی تکلیفاں یجا گہاں ارچ پہ میں کیا حکمی دیا مارا ماں کسی پوتی گنڈوانی بازی آپ کنگے واسطہ آپ میں آہنی امرابا او مان درسی سنگتانی گما دس بندی کی کہ ہرچ کالی کے کسی دیگ بھی ما شما درس آئیے پابندیاں بکنن تاکہ دگے میں سرا عذاب و جنجال کستے مکپاں چونی عذاب و جنجال بازاں بلے ای دگے نوکیں چپٹری پجبوتا ومی گپاں ماں صحافیانی شما درسی سنگتانی منتواروں کہ شما ات کگے نو کنوینر صاحب تو ہوتی پروگرام ارچی دیا گلوٹے بدائی ہو جائے